Hallelujah! 1, 2, 3, go! Tu vas bien? Tu es enjoyant? Ah oui, that means you're enjoying. Indimi zose ngo zihimbaze. Rero ari mu gifaransa, je vais parler en français. Nimutantera ingunga murumva ndi bubasha kuyivuga. Je vais parler en français. Je vais parler en anglais. Je vais parler à Kinyarwanda. Je vais parler à espagnol. À tout le monde. Merci beaucoup, messieurs et mesdames. All right, are you good? Come on, give it up for Jesus. Hey, hey. Ese mwanyemera tukongera tugashimira umukozi w'Imana Jesca, Mucyo, Wera. What an amazing woman of God. Jesus. Tell your neighbor, Jesus. Jesus. My goodness, ndashaka kubabwira ngo hari abandi bantu turi kumwe badasanzwe, hari abaje gusapotinga. Munyemere mu byubahiro ngomba ababyeyi bose, abashumba, ababishop bari hano n'ababyeyi bacu baraturera umunsi ku wundi. Muranyemereye tubakire mu buryo burenze, tubaknowledging mu buryo burenze, bafeeling urukundo rwacu. Come on babyeyi bacu mu byubahiro tubagomba. Please rise, tubakunde guys. Mwambie ko tujye kwereka ko tubakunda. Now come on, raise your sound. Come on, raise that sound. We love you, we see you, we appreciate you. Mon Dieu, merci Dieu. Merci, we love you. Turabakunda babyeyi beza. Muri umugisha kuri twe. What an honor. Emotion zirafasha. Kandi wasanga bifasha n'abandi gukina. We honor you, our dear parents. Abandi bantu badasanzwe turi kumwe. Turi kumwe n'abantu badasanzwe. Munyemerere mpere ku muntu uduha umugisha. Ndanyuzwe mu mutima wanjye. Can we give it up for our sister Alinga Hongayire? Aha. Turi kumwe n'abandi bantu badasanzwe. Hallelujah, hallelujah. Data de Shemes, Maya and Fabrice are in the house tonight. Aha, uwo mugabo nanjye ndamwemera. Kristo iri imbere is in the house. Aha, waramutse Rwanda, accentui. Wow, niba babishoboye bajya urumva nageze ikibazo cya lashes bizajya bisaba ko muhaguruka gato mukaduhobera muri high, right? It is not easy. Hallelujah. Turi kumwe nahoraga njya kuvuma amashimwe y'abandi. Pastor Ben and Chance. Are you sure? Okay, let me come here. The light will put me very, very, very well. Do I look good? Allow me thank Zegan. I look so good. I will tell it to myself. Thank you for the love. Turi kumwe n'abandi bantu badasanzwe. Zafati bimungishimana. Oh. Zokune. Papi Jimmy Dorcas are in the house. Woo! Come on. Munyamere to recognizing Jado Sinzana Madame. Now barahari wow. Mudu pepere rwose. Ndabona lashes biri gukunda ndi kubabona. Undi muntu udasanzwe iyo mubonye ukuntu asimba ashoboye.
team, over to you. Yes. Twazikomera amashyi menshi cyane. Come on. Hari amaflash ahari ariho indirimbo za The Woman of God ni 14 abifuza kumusapotinga kugira ngo Imana ikomeze traveling cyane mu ndirimbo ze no kuri yo welcome to support. Amen. Mushakire band iri ready kuko umuntu ngiye kwakira. Come on. Anyone, find me a band. Ndamwakira duhagaze mu byubahiro byanyu mbagomba kandi cyane. Please rise on your feet. Ufate mugenzi wawe, umufata akaboko niba guhaguruka byanze, umufata akaboko. Alright, bande niba bari kure mugiye kubifashamo. Murabyemeye? Ntabwo ndi kubumva. You can do better than that. Ladies and gentlemen, allow me welcome God's vessel, an apostle of power, a matriarch in the spirit, a woman whose influence, come on, Ushaka Gukoresha. A woman whose influence shifts nations, a carrier of heavenly fire, wisdom and kingdom authority. Ladies and gentlemen, help me welcome Akaruru Kanyu Karihe, Apostle Alice Mignone Kavera. Come on, Narizanga. God bless you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mufashe dushimire Tracy. I would like to thank Tracy.